akungabi khona abantu abadivosayo manje akhona uzimpenseli angabi khona umuntu othi makashayisa mina abuyele ekhaya akhathala athi hey ngobuye lapha kuloya muzi ikhona izimpenseli ikhaya lakho malibe nokufudumala ulithokozele uthokozele kuba nalowa kwakho ukujabulela ukuba semshadweni ungathi usemshadweni nje ngoba naku kwesengwenzela ingane lutho akubuye lesa spark lento ebeyenzeka nisaqala ukuhlangana ayiyenzeke ngozimpenseli uzimpenseli lo ipensela labo mama elenza ukuthi babe mnandi ngaphansi lewamunya namanzi uma ngabe unamanzi amaningi esweni soko sangasese uyawamunya amanzi impenseli wenze nje into eziningi uyiservisa yonke ivagina yakho ukuthi ibe namanandi namakhanana vista azenza ukuthi lo yisisama kangena abhongise kwenkomo uzimpenseli uyatholakala ku website yamacala solutions uyatholakala kumkhonda bezitha you can place your order just by contacting this number uya WhatsApp noma uyafona amanamba kodwa uzimpenseli athi 078 892 3264